babu 268 ka riyadu salihina darsu en annahay ko haɗugol anil ida'i fi lorrugol yimɓe ɓen. qala llahu taala la dali walladina ɓen yu'duna almu'minina walmu'minati bigayri maktasabu faqad ihtamalu gomɗi ɓeɗondike buhtanan toñe wa ithman e bakkat mubina. wan abdullah ibn amr ibn al-as radiallahu anhuma qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo allah maki almuslimu julɗo ko mbo wiyete julɗo man salima almuslimun ko mo julɓe ɓen hisi min lisani e ɗengal makko ngal hara o yannataɓe o toñataɓe o yadi e junngo makko ngon o wujjataɓe o piyataɓe. on faami ka wal muhajiru ko wiyete feruɗo man hajara ko on kadi feruɗo manaha llahu anhu iwi e konko allah haɗi e muɗum yehi konko allah yamiri muttafaqun alayh. wano ƴettama makko qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man ahabba kala yiɗoɗo an yuzahza nde o dandete anin naari ga yite nge o yiɗo filal jannata o naaɗe aljanna faltati maniyatahu e hara yo ar o totta maniyu makko on faltati maniyata yo tottu hoolare makko nde wawata wa kanko yuminu billahi mo gomɗini allah wal yawmil akhir helande sakkitinde haray wal yati yo addu yo jonnu yo o waɗu ila nas faade yimɓe ɓen alladi nden hunde yuhibbu nde o yiɗi kankadi an yu'ta ilayhi yo waɗe e makko mana yo huwu yimɓe ɓen ko welatamo kon yo huwu e makko yo wolu yimɓe ɓen ko yiɗi kon yo wolu e makko ko rawahu muslim wa huwa ɗum ɗo ba'du hadisin ko yoga e hadis tawilin juutuɗo sabaga feƴƴunoɗo aditinoɗo fi baabi e nder dambugal ta'ati ɗoftagol wulatil umur halfinaɓe fiya koji ɗin wallahu a'ala wa a'lam.